lamsogo friend song जों tini ni update nailenai daily update जों naimani no tini bahai hai nailenai daily ni update o tini tama sofaijak tongni rok no sawi khna ronai tini ni update o private job ni te driver post rok khlaijanai te contractual post rok khlaijanai te Dhalai district ni kaisa district court ni hisikang pilago office assistant clerk te Peon rok ni post ni go je apply khaini rok inge tini ni update ni rok nugui manai interview ni bagai inge video no paithak jora nailedi te ni rok friends sono share khaidi amai kene brok exam rok hai ka interview rok romagani bagai channel Kwtal konke subscribe khagi tong laidi daily update notification mangani bagai te nirok sia kongi maga Kwtal ko channel ke je channel Kwtal ko rok ke naidi khadi nirok fungai ke search khagi naidi e channel Tripura job se hai ke nirok jotonw jephro ne nugui manai je private job rok ni update rok daily ni omai ke ne nugui manai ang horni 12 ta ni siming 2 ta ni bisingo upload khaige haini bagi nirok fungai ke search khagi naidi e channel Tripura job se nirok notification maya rok ngai tongke inge je samung nai tugui tongnai rok nirok share khailaidi brokbo samung nai tugui khlai mane bagai nogo tongoi ne omai ke samung nai tugui manai te nirok phone number ro daiti ne call khaige ni try khailidi daiti call khaige se nirok samung go magai daiti doi call khaya hinke je vacancy bungi thangke nirok mayang nai hani bagai daiti ne call try khaige ni try khailidi nogo asogoi ta tongdi je samung nai tugui tongnai hinke o channel bising tin nirok government job ungthang private job ungthang interview ni ungthang college school college ni joto ni update ne Omo Channel ni rok nugui manai daily na update o ani bage daily na update video no ta korolaidi jephro na naigani try khailaidi okay nine election update job for teacher Agartala Public School English Medium invites application for the post of assistant teacher from MSc Pure for non section apply to the secretary within September 19 2024 with all documents by Kwtal Chandrapur Agartala Public School je Agartala area ko tongoi tongnai rok je school ni go English medium ni go amhai teacher khlaigani hi interest tongnai rok ke khlai jangnai by Kwtal Chandrapur o jaga thayo Agartala Public School English Medium o nironi post tongnai je khlainai roni bagai assistant teacher post ni go khlai jangnai nironi qualification MSc pure ke khlai manai apply khlaiani secretary by mamalainai September 19 2024 ni bisingo document joto telangai malai di haike apply khlaidi nge the next nalinai job vacancy require active sales executive in for door and outdoor activity at Sengupta Motor Showroom. In interested candidate drop your CV. Male and female. Chat. Active sales executive ni bagai nogo tongui de phataro thangani bagai nogo bo khlaijangnai te phataro bo thangjangnai ni roni bagai amhai sales khlaijangnai berai bo khlaijangnai te nogo tongui bo khlaijangnai roni bagai ke tabo kaisa showroom bike ni showroom Sengupta Motors kaisa college tela side digi go mom TVS ni showroom tongo or jaga go khlaijangnai amoke experience sales executive ni post ko mai samongo nge je interest tongnai rok ni one CV bro ni WhatsApp number ro hai ke ba mail pathogoi ro horoi manai bro ni WhatsApp number go ni ro contact hai ge nailedi je samung khaigan interest tongnai rok ni ro khai asogoi ta tongdi daite ni call khaigan try khai je hai ke sin rok manai 69 contact number 6909370395 ko contact laidi hai ke ba Sengupta triumph@gmail.com bro nironi CV pathogoi rohodi gedin next nalinai urgent require a boy for left to left sample collection with having driving license
koroksa chala sample collection ni bagai najaknai nirokni driving license tongani nangnai broni mobile number o contact laidi 9747264331 o contact laidi je interest tonai rok সেলস প্রয়োজন মার্কেটিং এর জন্য সেলসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান প্রয়োজন টু হুইলার থাকা আবশ্যক বেতন আলোচনা সাকেতে মার্কেটিং সামনি বাগै koroksa সেলসম্যান মাহাই এক্সপেরিয়েন্স দंनाय সেলসম্যান নিগো নাজাंनाय निरokni oro বাইক tongani nangnai বেতন ব্রোবাই সালাইগै ঠিক খাलायमानाय nirokni CV broni WhatsApp o haika contact number contact lai nailedi 7004444987 o nirokni CV pathogoi rohdi haika ba contact lai di call khaidi in next naline কর্মখালী প্রকাশনা সংস্থায় কাজের জন্য একজন পুরুষ বা মহিলার কর্মী চাই যোগাযোগ 9436586254 একেবা 9366983593 contact laidi koroksa chala haika break lai janai amuke the next nalinai driver chai Tata AC Bajaj 3 চাকা মালগাড়ির এবং প্রাইভেট XUV 300 চালাতে পারে এমন একজন ড্রাইভার দরকার টাটা এসি তেই বাজাজ 3 চাকা গাড়ি যে চালকনাই এক্সপিরিয়েন্স দंखे प्राइवेट गाड़ी निगो खलागे मानाय प्राइवेट गाड़ी बो चालक जांनाय माहाय XUV 300 रक चालक मानाय दंहांके ड्राइवर पोस्ट निगो खलाय मानाय ब्रोनि मोबाइल नंबर और कांटेक्ट लाइदि जे खायगान इंटरेस्ट दंनाय रक ड्राइवर निगो 9436121868 o contact laidi haikaba 9863312056 o contact laidi ke next naline job for teacher sorry inge phade ama nirokni bagai walk in interview case lecture ni bagai jeng naine lene ke nirok bedono paithak jora khana laidi te apply khalayani try khalaydi noni je qualification match jungi tong hangke nirok college rogo walk interview rogoi guest lecture rok khlai jangnai amoke application are invited in plain paper along with complete biodata for walk-in interview for the engagement of guest visiting lecture for College of Teacher Education Kumarghat in the following subject Kumarghat ni kaisa college o walk-in interview rogoi tabo guest lecture post ni go khlai jangnai teacher fine art subject tongnai fine art physical education English and history o subject o phorangi manai candidate are requested to bring their original certificate with photocopy of the same along with an application in plain paper on 19 September 2024 to the office of the Principal College of Teacher Education Kumarghat Onokoti Tripura 11 AM to 3 PM nirok kahakene busigna nironi document photocopy soho telang thangai malai de document je tongmane original thong jotonw telangai engke 19 September 2024 ni bisingo borongni office o thangai malai de principal office o thangai malai de agar college of teacher education mo thangai Kumarghat ni engke essential qualification tongani nangnai 55% mark tongke 55% mark master degree go nironi tongke klai manai haikeba SD roni bagai relaxation manai SC/ST PH candidate te PhD candidate roni bagai hinge 5% ke relaxation roke 50% tongke nirok apply klai manai obahai nigo te B.Ed rokni M.Ed BPed MPed physical education omhai degree ni je tongnai rokge nirok 5% relaxation manai priority to be given to net/SLET PhD holder candidate hinge je priority rojaknai rokno hinge net/SLET PhD candidate roni bagai hinge teibo priority rojanai the guest lecture post ni go je khayani okay this college is also required to face interview face the interview nirok mukhang thangai nailagi ne interview rogi manai walk in interview
Kita omo kaisa merit basis ke rojang nirokni selection post rok khailaidi. Honorarium salary rok tor jaga college nirokni ko hingke omo hai salary kaham no manai 20,000 per subject ko 500 টাকা ke rojaknai. Kita next nalinai. Nirokni bagi belai ke nangkuk mani omo je sekang rogo apply khailainai rok hingke nirok thangai interview romanai district legal service authority Dhalai Tripura Ambassa ni bekak dikhe sopaila ha hingke bofra interview nai kisa nai nelinai jesegango ni rok office assistant clerk post hai Peon post rogo apply khainai rok hingke interview nai lene kisa advertisement number or jaga roi rojak 02/2024 mutabek Legal Aid Defense Council Dhalai Ambassa Office Assistant Clerk পদে জন্য টাইপ টেস্ট কাম ইন্টারভিউ আগামী 18 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখ নেওয়া হবে ডেপুটি চিফ লিগাল এইড ডিফেন্স কাউন্সিল অ্যাসিস্ট্যান্ট লিগাল এইড ডিফেন্স কাউন্সিল এবং অফিস পিয়ন পদের জন্য ইন্টারভিউ আগামী 19 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখে নেওয়া হবে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইট ব্রনি হাইনাই দে Dhalai Tripura nang haige broni website hagi bo check hagi nai mane broni website ko upload khai roja candidate dongni bumang rok bo jotonw list rok nugui manai je nirok omo website https rok Dhalai district code ni go nirok hangai hagai nai hangke nirokni bumang list rok naige interview rok mai manai inge nirok jodi saimaya kongke ang nirok ano sahodi ang nirokno pdf rok bo roi ronai haike ba nirok whatsapp group bo join khaina jak ke ba ano sadi ang nirokno alada ke send khai rohnai inge nirok ano message khai di whatsapp o nirok je Dhalai district o tongui tongnai rokni bagai ke nirok naya kho ke haike ba nirok search khai ge nirok phan download khai ge nalai di inge jeng or jaga to jeng saimala ha clerk haike ba office assistant post ko je apply khainai rok ke ba 18 September 2024 o interview najangnai tei Peon post rokni bagai ke 19 September 2024 o interview najangnai boke ke nirok baksa sia khongoi maga hani bagai nirok video je masok share khailaidi ke broni porobu sogi hani bagai ke je omo hai rojak ngai tongnai rok ke belai ke omo no important video nirok je masok omo hai share khailaidi friends o ke o channel bising tini ok jotonw nugui manai channel by jephro karangai tonglai di tabo omo hai ang nirokni bagai belai ke sak tharai tongo kaisa daily omo hai ke roi tongani current affairs rok current affairs angkha belai ke nangkuk mani chini bagai current affairs sara competitive exam o ongis maya ani bagai current affairs ang belai nangkuk ni bagai jeng joto ni bagai mai current affairs naigi tong hangke exam rogo asuk tapung ya kanai hani bagai daily ni rok current affairs no naigani try khai diang ni bagai jephro ne rogani try khai tong ni rok konongke 3-4 hai sarik ni rogo nugui manai inge je tabok daily update hai inge daily update jeng tabok naimani omo po hingke horni 12 ni siming 2 ni bisingo nugui manai nirok pungai ke bono ke search khainai di haike samung nai hangke naitulai di daily update ni gono nirok joto nugui manai government job ungthang private job ungthang school college joto ni update nugui manai inge asang nang sinai tinini bagai friends joto na hambai